osnovna intencija bila da zadržimo strukturu teksta, da oslobodimo tekst praktično onih detalja, informacija koje su zastarale već, da budemo iskreni, i zbog toga i da na taj način, kao što ste mogli vidjeti, čak i vizualno je predstava totalno, kako se kaže to, saguljena. Siromašno. Ne siromašno, nego... Svučen. Svučen, da. Jel? Ogoljena. Ogoljena, tako je. Ogoljena u smislu, nema tu ničeg lažnog ili ulepšavanja kvazi realnosti na sceni. Meni je najvažnije bilo da glumci, jednostavno, ovo je glumački komad predstavi i ovo je glumačka predstavi, ja zato sam njih postavio ovdje u sredinu, zato što zaista ovakve predstave sam ne pravi bez sjajnih glumaca, kao što sam imao ja sreću da imam ovu ekipu. Da glumci jednostavno iz sebe, kroz sebe izvuku sve moguće valere psihotičnog stanja, ne samo kod Hede, nego i kod ostalih likova. I na taj način, mislim, to je bilo osnovna putanja, da kažem, dramatizacije, adaptacije i režije. Intencija. Jednostavno, otežio sam glumački zadatak u tom smislu da oni nemaju tet-na-tet komunikaciju, nego da svako glumi zamišljenog partnera. Kako bi mi od strane publike mogli da u krupnom planu vidimo sve njihove emocije kroz njihova lica i tako dalje i tako dalje. S jedne strane. To je bila intencija, a sa druge strane da na neki način predstavimo ono što smo mi danas, da mi zapravo sve manje i manje vidimo i slušamo jedne druge, nego da svako živi sam za sebe i vodi dijalog sam sa sobom, mnogo češće nego što sluša svog sagovornika. U principu, zbog tehničkih mogućnosti i nemogućnosti, kod nas u Skoplju se predstava otvara s tim što se spuštaju reflektori dok traje muzika, koja doprinosi i, kako da kažem, atmosferi, građenja atmosfere za početak, ali također i raskrinkavanja pozorišta u tom smislu da gubi se privatnost i osvetljenje i publika. I da mi tu ne lažemo ništa, da ne krijemo reflektore od publike, nego naprijed. Pokazujemo.